أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا وتدفعنا إلى مرضاة الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. قال الله جل شأنه: نشكو نpravi put, jer da nije bilo njegove upute mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i salam
na najodobrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on bori. Draga braćo, danas smo izašli ovdje na sofe zato što nema struje, ne možemo koristiti ova tehnička pomagala, ali alhamdulillah, opet je lijepo vidjeti ovako zbijene safove. Odavno se nismo ovako vidjeli, a po pogledu za Allahu pomoć, nadamo se da će do kraja godine biti završeni unutrašnji radovi u džami i da ćemo se vratiti unutar u našu ljepoticu. Višem gospodar Đele Đelalu kaže minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mi vas od nje stvaramo od zemlje, u nju ćemo vas vratiti i ponovo ćemo vas iz nje izvaditi. Ta veza čovjeka sa zemljom je toliko jaka da čovjek možda nije svjestan toga. Allah nas je dragi stvorio od zemlje i dao nam i omogućio da živimo na zemlji, da od zemlje živimo, ali nam isto tako i rekao da je ona emanet koji moramo voditi brigu o njoj. Ovo što se dešava jutros i sinoć u našoj lijepoj Bosni, posjetim sana na slučaj sa Hazreti Omerom radijallahu anhu, kada je bio zemljotres u Medini, da kaže, ako se sjednom zatresi, ja odavde. Sve je to zbog naših grijeha. Ali moramo pogledati sebe u oči i priznat ćemo svi redom kakvi smo, čudo nam nije i gore. Kakvi smo, čudno nam nije i gore. Stoga, draga braćo, posebno mladi, a mladi ste vidjeli o stariji, ne smiješ baciti ni jedan papir na zemlju. Ne smiješ. Da ne kažem haram, ali ne smiješ baciti. Ne smiješ baciti jedan otpad u rijeku. Ne smiješ. Ti koji držiš do vjere, ne smiješ staviti u papir do prve kanti da smeće baciti. Svaki tvoj papir, onoga kamen, onoga da se začepi. Izlije se voda, ljudima poplavi kuće, neko nastrada, imaš i ti udjela u tome. Imaš i ti udjela u tome. Haram je, draga braćo, prljati ono što ti Allah dao emanet. Haram. Obaveza naša, farz, jeste da vodimo brigu o čistoću našoj okolini, da radimo na zemlji. Zemlja koja se obrađuje, koja radi, da si se lavat na tebi. Priznajmo svako ko si imalo bavi oko zemlji, kad malo nešto tačkaš, da se najbolje osjećaš i najbolje se odmoriš kada radiš na zemlji. Ima ta veza među tebe i zemlji, ima taj bereket koji Allah daje u tome. Stoga sve ovo što se dešava je zbog nas, naših grijeha. Ali ako bude kome trebala pomoć, morate biti spremni da pomognete i da slušate upozorenja i nadležnih institucija kako se treba ponašati. S druge strane, draga braća, svi smo mi svjesni situacije u kojoj se nalazimo, šta se dešava. Ako malo pratite međunarodne novine i pisanja o stanju kod nas, onda brini ova šutnja naših vođa, ako ih ima. Kuća gdje nema babe, gdje nema domaćina, nema od toga ništa. Tako radi na svoju. Ustane kad hoće, legne kad hoće, izađe kad hoće, dođe kad hoće, ona jede kad hoće. Babo se mora znati. Kad ima babu, onda se postavlja red. Nama su nametni, kako nama ne treba vođa. Nema potrebe više za to. Mora se imati lider koji će imati povjerenje ljudi. Zbog toga je ova šutnja naših pretpostavljenih u ovoj situaciji kakva jeste jedna vrsta haram im bilo, a to je šutnja. Zar je teško sjesti, zar je teško razgovarati, zar je teško pustiti riječi svome narodu, koji najmanje što mogu, da ne puštaju da svijet priča i razglaba o kakvim su ucama i mogućnosti. Stoga molimo Svevišnjeg Gospodara da im da mudrost, da nas vode na pravi način,
da nam Allah sačuva, što rekao Hafiz, nismo to sad rekao prošli petak. Ako ne zbog onih, zbog nas koji smo na zemlji, da Allah čuva ovu našu lijepu Bosnu zbog onih koji su po zemlji. Molimo Svevišnjeg Gospodara da nam poveća ljubav prema njoj i da nam omili boravak po njoj, a svi oni koji joj žele zlo, da Bog da im se vratilo i da se o sebi zabavimo. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ الميزان كلام الله ملك عزيز علام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام